mego alame ukwata miso ya gwana maume gwana matono kwata nzusi yaku mawazu neta mbebo mawazu neta nganga mawazu neta mu azune mawo matono kuna na nzusi yaku gele yatamwe mindwe kendo na umya weza kuba umya kendo kimana kuno siyota mwemi ugele wa wirido kekalosia hizi miso ya gundu yende nige na wono ukosa ndawa elaya ilete ukabuba nela tuko yanga waya wau kana mawazu na weta Amiran Kenya Limited mena ndawa nzionda wa equitwa Ovelo Top. Ovelo Top ne conduct na systemic conduct ni kumaanisha kana wabuba ne kunywa ya ne kunywa ne kukwata uwa ubayo lona ne kusio kenywe mumeani wile ende kedha vetu za mutu kuma mumeani tukaitwa wautu za mutu nyo wamina na natu na Ovelo Top imekwata kwa wa musiona imekwata kwa idimi nzeo kuyana na unene waku wa muna no tona gwithe ya muna waku ye ndo bombo mwisola imana uwenda wambinge utumelenge uyeyese kwa nangika nicho kitumima kwetete idimi tofauti kuyana naende na unene wa munda waku na bata ulawi na gukumina mauwau katika nzusi ya kutumia ndawa ya Ovelo Top kuma kwa Amiran Kenya Limited na pema wala weta mwemi wese pema wala ta mwemi wese utona dimo ndani okalmana enone mbebo hone mu enone nganga lakini okasio kokono wabunge oka usanisi no wumau kyuki gatete kuya mutu nikenda Amiran Kenya Limited atalamu mamo kana atalamu mo meta yaro nakuka mundani kwaku kusiesa munda waku na kunenga utao ulawa ilete ku ambone na Amiran Kenya Limited kusala toll free number toll free niko banishikana kuna simu zile free yike ndo otilo ayata ya kuna aone 0800 720 0800 720 720 kana unene na Bernard Musa kusala 0723 492563 Zenoti Muonza ile itatu inakenda ile itano dhandatu itatu kana Joseph Kimanzi kusala 0724542881 Noti Muonza ile ina itano ina ile na emwe zisio ndani namba si atalamu kuma kwa Amiran Kenya Limited alame ututedese ni kuikidikana tu asubea nzusi tusikana ngwe ni midudu na sikana ngwe ni mauwau.